abusia yare etumi ma peni dane abofra mesisi ameka sei no maame bia bepie mu ofidie mu hase ya ne nsɛm nyinaa ene sɛ ɔfa nyensen na ebre soe sɛ Nyankopɔn hye na sundwe mu no na ɔno angasa entumi enwo eno nti dokotafo de se kan no kakra na eno n'achi no operation n'achi no moja etu ne saa meka sei no tibia maame ne wom no sɛ nyame ambɛmu a ɛbɛgye nsɛm ne besi no enye eno nti maame ya bepiem ɛwɔ ha se ya ɔde ne nsɛm ɛto dwa ɛkwan yɛ fa so a we nyinaa esiye sɛ yɛ operation no ɛna bibi chima kakra ɛto wɔ ho sɛ yɛ den o kyerɛkyerɛ ne nsɛm nti kame ho na yɛnkɔ tie maame ne nsɛm embra sesia enti yankɔ na me ne menua pani bi ne nkɔbɔ maame me ma o ache pacho ya me de na promote saying Awurade adon ne mompaye ye de nyame ase udi pacho ya frame Dora edi Dora free hine ne bai me pacho me free jinyase na bai jinyase okay anopewie Dora e wo makosam djumadi so me pacho me da Awurade ase na mada Ezra fo so asese Awurade afo mo so ama na me kama hia asam ne ma kosem be enfie nsu ni na me fa ya fru na me ko wo ne operate me pacho free ho moja to me sa besine chinchin de ya chinchin bebre mi kunu wa bresa me pacho hospital hodo nti ya kokọ bebre afi na omoame ehu se awodie mu cancer ne sisi ho asamo eden wo kwa nura obeto da bia gise me kwaji moja nti me pacho me de beto Ezra makosem dwumadie se nyame mfa adofo ne aja oso mame obasha sie yankwe me pacho e sha ase ndem ni me kru ewo jinyase no sabe na me yekuani me koye mafuo nkakra ono so eye na adwuma nkakra de boa ye man nkakra nti samra ne de aja na endai obi ba na de emu akoye din ama sisi ha no me kokwaji moja e bia moja ne ba na ni nyina sa jese me kokwaji foforo se adron so ne e betwura se scan enso a jese ni nyina akoye sika ti me be da tiefo ne aboafo se nyame nka o ma akoma na de ombenya aboa mi bia no mama na kwaba me just mama na apomuti saying obo ade adum boko me da se o wife ni pacho ane ede na si anopa de me da etiefo ene aduma wura nyina ase Ezra se ne so yeso nya akonya ne abetena studio ha ne de akosam so ebre etiefo ni nyina ne se ginya ase a ene wo ho ne yebo ebra ye bibia ye ya asori ni bibia mu boni bia nsi ya wo ma ba ko mienu miensa ne nan de otoso nan ena no ye bema ne edi kan no miensa ne nyina ye ma ena de otoso nan no kwa na ye bema fi ben suni ena maami de kwa wo so ko wo fa no ho fa ne ba ne mo ye protein ye no operation ni mu na chi no na moja ohunu moja ni nti ye ko fa ne se bia operation no na bia akire ama sa problem nti hwe ya na ekoso no afi hwe se ye gina no ana nyina nti ye de beko hospital ne akohwe de asi o ma ekotwitwa scan ye labs ahodo obebrebe nti o do mo pa se moja no na o mo hwe di kodi nti a ema obridi no nti o mo kire ha ne yeko ni arefa ha ne yeko ye de pa kopi konfanochi nti konfanochi for so eye bia ye de ka ko hope exchange eno wo santase e Roma for hospital nti ho na edi kan ko eno sa ma ye ba South Junction ho e be ye labs bi ho nti emu na no mo refer se ye fan kopi konfanochi nti konfanochi ni mu no
na chese yɛne na mu na yɛnkɔkɔtwa lab we yɛnkɔtwa scan onyame ada wo ma adɔfo no ne anima yɛtumi so ano sikasɛm ba mu de na so yɛtumi yɛ bia akyɛsɛ wa hwɛ mfie nso ni na chese nyame ayɛ bi na mpanyimfo se du akɔ so hɔ yi agimframa ebu na ebesi saa mmerɛ no anaasɛ besi saa bere yɛ kan mogya de yɛ kan nyina ma yɛ wa ne sɛ mogya da so tu maame no a entwaye oyire mogya da so ti etu meyire a entwaye enti da bia firi bɛ sɛ mfie nsu ni no mogya ne entwaye ewo mu a etumi nwunu a bɛ sɛ dako no etumi nwunu na afei ne kyese ayɛdene na mama no so na de kɔ hospital ne nyame adom umati no anu watimi asa abafie ba se etwa kora no de entwa da du no bi ekɔ ekora na mogya na ka mienu pɛ ɛwɔ no ho na je se wuju anya nyame ɛwɔ dɔ se nipa dasani doctor kora ka se obi kora timi de ka bɛ se nson na anoden na obi de ka bɛ se num anoden na wo de akɔka mienu de a na je se nye nyame a na ka won ka ate asefo ho wodi nyina achi meyere da so tias tinade jabia no yadi aseda na manya nkopon se nyame abɔ no ho ban aba be sisi abre na eso sami no ka sei mogya no de entwai de du mebia na enwunu kase pa ni je na no odin e ko hospital na no na brase ano brase an so na nche se etwa mogya no de se na me no ka sei nyina no eda so ba nti du akɔgye mframa ebu no nti na baby adunu so na je se ano odin ene yese jabo akopemwa yesu ofie so ayehwe Ezra TV na maako so makosem na pamfo program yesu ehu se omutimi agemu afiri amanfo sika fam ame ye de boa te se di akwa koduru ne se yahwe Ghana hanum na menua ba akoso so ewo South Africa ana me di hu nkomo kire doctor ne se menua ba akọ no so won se ne namfofo bi ho nipa be minu ana ame so munya the same problem ni bi ma doctor bi atimi asa hosusu mfidie ho Senegal na doctor fo nim die fo bu yesusu ho ndi doctor se ho ne betimi akwa amara ye di ana so andi ono aka se wonim se Ghana akora mpanyimfo bebrebe kura nya problem ho no mde ko nti obetimi refer ame yakọ obetimi afford the cost involved no a se nyame ada womanti adofo no bi bebo ai na se yantimi a ye obabi for so ba akosiki financial assistance so every nti di ka ba ha na bia etwam ma moji yetum se yempiri echiansa na maji number na bibia contact number sombo frame mo frame bi ma mo sa de akadie bi ade ma se moja de tu oba ohia akadie bebrebe aha nti ono so mo de dum ye na mo yese nsa anko na mo be sa frame ti enura na mo sa ton sa frame se yakosema ye de ba ye nsa amba na osumu hu di babu ai enu na ma na no pay mo hu ye ha ye de ba nti boni bi ani okay me da se papa na ayi mame Pacho what was saying Pacho me anka so de anka ma wonso na me ansa free na aka 9 okay nti uba penny enye mfise Pacho 25 and I catch you 7 years am I Ezra 94.1 and I'm no the man 3 and a frame like a 3 when you say Pacho mo 48 years who are in face now are 26 years I see asarbe na ko your brightness for the next ministry Odinyase and Odinyase okay enti yenhwe omano de etwato no na start ye obano won fie sen fie nson pacho okay enti wo ya na start ye but omano a eba ni nyina no wa hunu wa nya nsinsanso bia me pacho da bia no de mia na me wo mo ho kra wo kam ya me be through hospital one ma wo kam nti emu bia ni wa ye operation last one ye operation your friend is saying Godwin Peter we ajimai Godwin Peter we ajimai me won wo Kumasi South agogo okay no de ye wo CS pacho no mo se de na sie
because o mani nyina no wo mo normal ebi okra no awu ofie enti we die ne siye mpacho ye problem ne say bi a ye ko hospital na BBC a ye enta misa a doctor for ti me de me call ye no be anopa be 5:30 ti e bo anwumre be 9 na me ntimi nwo ye no mo kan say o say ye operate me na che tam na pa ho dada me ntimi nwo ye nti e wan say omo kan san ka me kura mra ba sada no na Sunday na me kun su ni ha no mo ko ya asole wo ba bi na minim na esi ni bi wo ho no sign ma me na ye ko operate me nti me ba fie 40 days na you say hospital but of 3 days pe eni eyi me ti be 40 days na me ko ye na nka wo say moja ni twa mo yi ahoma ni bibia no na still try da bia mi hu moja sa nti actually first no so omo ma mi di kan ko yes kan bi nso wo Santase runabout eno no wawo mpatwan no ma wo no ma me ko ye de afidie hye mase but mpatwa sa amre ni nyina no omo anka nkyerem se ye kokurama wo awodie mu omo no mo de ma se me fa ko ma me doctor no me ko hope essage we was Santase no mo refer me wo de ma me ama ho no so me ko ye no ti me de ko mom mpatwa me de ko mom no samre no ma anka nti mi sisa ba konkura sama me ko tech ho nso me ko ye nti ni nyina no na edurumre bi a na ya mo mama nro na moja na twa kakra ba etwa kakra it me baba she de ma mpacho it me ba pa no stop ene ba bi kura me ko hospital kura nurse fo no kura me nso ano e ba je setama anu ape na ajai Intimately ji moja 6 Ezra 94.1 FM ebia me wo bu akwa Dr. Mensa hospital wo bu akwa polyclinic isia eho ana nyame afa ne so a wo so ano ma bia mko moja 8 6 ni abo me week ni na but met me adu fie na ma sabridi it's not a process so na moja ni na sa me ho what's now mama visu what's now water closet so sa eba na my aso nso ba de Ezra 94.1 bibi eba ohu se ade na eba te se bia wo no enti se me hu se eba na bia marashi afa kuraba na se makota water closet me transuma ba moja na aba de ya kase de gumisa kosi se no abetwa ebe wo kra me dakete so a metmani no ne ma bridia ma moja ne kra se me kete me bra atia for me bra yes na metie na me sonwa aya majuma kokofa pe wo se fi beton kofa mode ne banche na mentimi yashi radio bi asemudi mu nsensem abrabo ni mu nsensem sanka ya memra dia fise oba sabi ubunsa wa wiki kra na ho tete emfi anso na bia me da radio asimpo se minti senti bia wo minti min ko nipa na bia mo fie sa unti min ko ba bia nipa wo adai sisi abetimi aba tambia sisi amiti abetimi aba tambia mkra mo be dwuru mo be bridia fa me hu nyina fa hu sa me bo ayi betimi afọ chom ene enya pampers kura me bo kura asem enti sesei wo bo pampers empeni for pampers ne bi passion debia de chese etuamu debia na se tu debia eba na to debia eba kakra bra ma me bone se ebi kura meti ho na meti abonten kura ebetimi aba kusam kase nti se ma farm project na se bi kura what person your house yes compound house compound house nti yes na yes be ya nugu ase ni da bia so na metimi a shedam sa bi one ma betra bonten kakra enti se moja na ba uchi pain ana say ni de moja ba o memma o sisi ameti wo hene ma ya ase misisi mayase misisi
ti me da duro so sa I see. Pain ni dia mete. I say yes sisi ampacho ayekuro e wo ma wodi animu. Nti omo se cancer na ato wa wodi animu. Ha nti I say wo kuro de na ekuro nso ni wo ho na ma wo mi aninti da bia ya ne dia mete. Nti inura me da so no obi wo ha adro ne work wie ya na ya me ya na so mi san kofa no. I see. Nti na chese start ye nyina da bia mpanimfo pampers die eno ana woto. Okoto ye say 94.1 FM. Ebo ono ma be 1.5. Eshemu be 12. Na 12 ne bedi na he. Ebo okra say this. Ena dro bi nso a doctor ayama me a emamoja eda. Osi e wa dro bi emamoja eda. Nti eno eda mpo entwa kra na e bank tenkete ba se na ya. Ena ba kese akese yi no. Nti sa dro no so da bia me da so a e wo se me no. Eno no so ka se sa nro no ano ohye. Ano odin. Nti ama me so tia na eti. Aha Ezra 94.1 FM Ezra TV. Yeguso na ye toto na no. Na oka na kosem wenei wo de ebeda ye no. Na se say answer na ebeba baby sa questions no. South Africa ena mokro mekai se na say na ye baby de India mema mo update ewo Ishmael de ne ho answer na memeto away so. Enra Ishmael papa eni ye di nkomo ye ba Ishmael papa ni ye di nkomo osise say omonsa aka visa no eno nana ye twen ye say ye nsa beka se say ye nsa aka eno nti omasha ye 17th of next month ena ye betu ede free Ghana na ye de ye ni akire India ye Ishmael ye ba Ishmael veteran one complex de ben akra na ne de ne ba na wada ni blue no ya ye no ansa ye ba we suwe no nyame ya adomo a ye nsa ka visa no nti nyame ya adomo ya ma ye 17th of next month na ye betu ba said ye we na kwakoye no e wo se papa no wo ha na wo ye adwuma enu nti ye Ishmael maame ene ne wo fa Ishmael maame ene ne wo fa ena ebeko India ho na opapa no awo akire na wahwe enkran ketewa no a eno so aka no eno nti 17th nti obi ada na se obompaya na mabompaya bi ede aboa na ama Ishmael sebeya okodru 17th no a adeachi 18th doctors begina ne so ayi operation no bibia be successful na oya side no abagana na fe yete no ababekire enu nti e bompa ya ye mobima Ishmael nti ehun update no ena me de amamo no nyame enhira mo pa okay nti na ye sign eba menua ba Dora Ado die no eso nti ebra ye kasa koi me pa cho doctor no mo ene epipes no eduam si aya no mo de aguso ama me we eye emena pipe ye kra me eye emena de we eye ebuakwa polyclinic eho ena sese de oda so kono ti sese wo konfa no che ti se wo humboja no esa ebuakwa polyclinic ena wo koma wo mo ema umoja ne bi okay ena we eye de kra me de eye konfo anoche eho we ye ebuakwa okay ebuakwa de na bi ni we ye konfo anoche ebinie and we so we your referral form na your referral refer we me say panko water aid na monkotwa almost stadium okay na monkotwa ska hospital a private hospital to confirm for and refer mo call they can refer from water aid and water aid is also me say the call Confanoche. And Musa say Moja, Infanco, what I do in Koji Moja. Ezra, 94.1. Okay. It's Mukoji Moja no water aid in home. Baby. I say be a Mokoha na we the asa. Now I refer Musa Monkoha Kwajibi. Hey, enti mame say doctor so be here saying.
60,000. 60. Okay. All right. Nti ebra yegusu na ye toato a ye toto na no na ne nyina akwa ese ye maame ye moa na sabre no ohia sede o kasa ne nyina no na chese yese kokoram abeto na wodie no emu na aha hospital no chi na se omuntumi nye enti monko South Africa na Ezra 94.1 wana mono ma 2 years ni enti mpacho mekunu moka kire ewo South Africa na ohwese de ekona e ka bo bebre nso minyanya solution no eno no say yemra South Africa na omobeya okay enti sesa na na tie enti no miguso tutu na no mobile money number no egu TV no enso ye de yesese obinya na ye nyina yenya omoba ye no na yegu Ishmael de ne so nti ye ne se omonko na ahomete de na so ye se onomo enko na emre kakra entumi emre mu ansa but enano sade na omusifre kakra na wo so omko hospital sa akwaji moja kakra ko hospital kwaji moja ye ba behwe emoja wokọ adakoro yetumi ede ebo no predodo san na bosome otumi kọ na okoji moja wakọ ama baabi ana emoja asa eno no na ni tututo ne nsam ana nti ebeba aba behwe ho nyina na we ya kokramwa ato oba na wodie mu emoja etu no emfie nsumu nie ka akọ ese obeya na owo bible mu no wono de ne ye mfie dunan na ya ma mi mfie nson se ya amwa no a ebetumi akoduru mfie dunan no ampa because mfie nson nya asem ketwa oba akra no wonya menses 7 days ya hwese ne ya wo sit etie ya na umud enyina asesa woni emanyina asesa na emoja etimi etu oba mfie maako enson Debia wo hunu moja ni every blessed day wo hunu moja ni emoja no eda nchene a pain na pain no de eno wo ka no etuamu debia na yase ni sisi ene ne ba bi yaka eno de yawo no de enye se eneba na echina eko eye yawo a etuamu eye debia enti wa oba fa ho hye ye maami unua pani unua ketua yi o maame wo sister yi wo de fa wo ho hye ne mpaboa mu na hwe se abribia ne moja betu wo abribia for 7 good years debia no age se obom panimfo pampers no ebi sesi awoti ha yi no wo ka no moja ne betumi ababum egu ye studio ha nanso nya no na hia yen de hia ye ne se ye beboa ma moja no etwa ye ma nti ye ba ye nim se de besi aboa no na ya aboa no yakora sisi a fa ho hye be shoes ya de wo baabi se bi ma wo so da enka se bi ntumi emma wa wo baako wa ehunu hwe wa wo mienu wa ehunu hwe miensa enai enum ensia wa ehunu hwe de to sonson ene obehunu hwe de to sonson ene wa behunu bibi enti bibi atumi si se de ewiase se de da bia ye ka no ebi ma wo so a no abompa ye na wasre wonya nkrompon se omwawo ne bi ema wo so no wada na se na bibi abetumi ato ahyase ne de anya ya na awieye ene asem menu mienu ayete we yenim ya wieye o se yenim ya wieye a ki start se e be ya doye na duru ye de yeso a nyame aka wo bi nso akoma na watumi aboa ye yenim ya wieye nti ene toda na ye prem yakoma obi di aba obi di na onimu da mame ene papa musonda ye da sa ya de no what be da se bi na mabusam so me hu bi da na me wa hoden se de me picture na me nyale ye eto so a wo be hu okay yo bi a me hoden mi di me pa sabi ye ma nyame boa ye ma panyini for university do di honso awie
SS ene mu be 3 ne free nti ba ko ene kura o ka me hu ya fe no wa tworo enrachi ya aha na ketewa ne so nti na enye bi asabi ya sresra de ene ahokyere enye se mo sresra de ne mo ma ahokyere adwuma ba na wo ye me pa cho na me ekuani daddy woni ni nyina kua adwuma na na mo ye ne ye kua ba enfie du kokoso aye ni nyina hye amafo galam se kopie ho me de me se me ntumi de nti omo ye me koko na hye nti eye emwa ene ehia eye cancer ato na wodie mu 7 years no wabledie nti ba me fa numbers no entudwa wo kakra wa bia nsa na yentumi emwa no na wontu free ha enko na fe onkonko ye onkosa na ho yade na mra na won fa aseda emma wa 94.1 won shenya midi na nmunyam na ehun hira no 94.1 wa wodi bi ba ye ne aye boa ye nyina ye nsa entumi enka nti ma me mo numbers no na fe me ne no ento so 0245 301 462 mobile money numbers no edia ewase no eye Mary Akosua de 0245 301 462 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301 462 0245 301 462 0599 305 202 edino ya Mary Akosua de sadi abrebia ye no kakra bi ensa de odi bebe bia ye bobo no ye de ewunu mu ye emu ya den sanko ano a ye ne edin ti ye beje ye benya botaye ne say obekwa akoye na operation no ye say uwo ukọ baabi a meka say baabi a Mike isi ana baabi a ye maame Dora ene me papa ti ya ye di nkomo yi say what na gold da ene ye say me nkofa baabi a gold ni da na me kofa no wa gold no na mani hwe so me mfa ho ne dado a mechi aso ho etro me pa ahwe mkase wo ho ye be wo me papa wo ho ye be wo me ni na be wo me pa ahwe me ye dan na so me kwa akofa me gold sa na ma community makosem team ya ye ye mfa ho ne wo haw ne amane ye be famu stress ye be famu kasa tete ye be kasa ni nyina ne say ye nya sika ne de ama wo mu koye operation ti ye de ye start ne say ya abambo bi ye ne ho na sadi etie bi ansoro osunya krompon eye ye boafo ema yensa etumi eka minim se sabre wo beboa ye am yensa aka e bi anane da edi nkane a wuti bi se bi a uti bi ana ye bible mu ye say oba bi mojetu no enfie edunai 14 years boa me me de na bible mu ena me che de etoso mienu a me ba betie ne ye ma me do rade yi me share dante bi sada se oba kokram ebeto wa wodie mu utumi bledia nti nkwa na nyina no se wanya sika yi ankwa ya na che sa abre bi obehunu moja won ho oba warefo na besi be wotu konto enwu hia papa wonu ukru na tie be man so mo akokora e wosisi ne woso kama ti se 7 years wanya be man nya mesuro e woni mu adaye papa ya ade ma ne ya mefe na me wo studio there because na ye Israel there no na me call ye no ye se wo ba no obayi bag kura wo ena empanimfo pampers ni bi egum ene kura wo tie bia se mudru ba bi na moje na ba na ne ho afo a mape washroom ba bi awura ma no kura de mu nketwa keka bi kire ni se wono oba tie na se bi o bridi
wo mu se ahoya ne de onu mu ne wo na so mi am te akire mama ede mi nyane nkwara ne beta ba na adwo soso na nkwara ne mo mo na mo je ni ade mi ko flash na me de egu form na me pepa nche se ahomete na wo hwe na ne nwe mo je nwu continuous da ben ne mo je betwa ese mi gina kire de mpai bonko asa urade ebetwa no so na bi wa ye unconscious was me friend madam my head I taxi driver be number tibu ha na jo 12:30 na my friend say ne fa me ko amu akwa na me to America some time ago be twice be twice senya America na mo wo fia enka ade anche no wo collapse kura chese na se mo je yetu no a me kura baba me nsanye se bia anya mo jaketwa ma me enti problem we ne de ano eden otumi collapse na chese wutumi se wo chese enti nyanyame a ama makokoduro ama metime gina saa ni mana no a obi kwa ko enti nyanyame kura nka ye nyame ntini bi se ya wo ma ye de mo ye enti no enti ono ni situation we dey metima aka say nyame na ubetimi aka predodo a wa collapse ani ye be doso se moja no basa ko pese no be wie san ansa na astopo na mama se moja we ka be se mienu moja wo ho na anwunu na we wo sam no se wakogi moja ni nyina wie no wo be ba 2-3 days na moja ye ka akọbọ ni ade nyina moja no asa be nwunu na asasa me kwa 1 week moja 8 ni moja so nya gro ba ko 400 400 say 400 Ghana 4 million moja na ba ko se ti ko jinsi at the same time ana nya no nkwa so drip obi o mesade ama nto obi o the box na Dr. Mensa so nyame on hia no ewo polyclinic no doctor papa na dawo eno se see akwa number na our friends see ya obedi ho adanse it say wabeye ye family doctor chese you do how mfani ni agro ono anso na kurokuro mu prescribe nuru ama no ama say on say die by na nanim no nti say ene say no say nanim na ye nanim na esresere kakra nanim na esresere kakra nanim na dane doctor ya na wo kakra nti mu ya je say milk o ma na milk no de tiabu kwa na enko na me force de amanoa na me kritimi ko bi wa as America na efa be ko efa nko chese wa kola se wie mu sire nyamia ni ade kakra na be ko ne chese ase wasaba normal yi na ma free taxi no aba taxi da ban so ginya ase wa na dobre no so de ko de bi obe 200 150 na moja na ba ko 400 moja ba ko 400 4 million titisika 4 million enti mo ko ada emoja ni na ba wi obe collapse na mo ba rush no akono yetumi ma ne sen some time ago e ko ya no say akatu o ma akoma aku 6 emoja ma akoma aku 6 ebi wo ha 8 ebi so ho ma bia was we there you man be ka ka ye nya ni nyina na ya se na ba bi hospital bi ko be kwa ya se ho no je so ko fa donors ba me be donoti ansa ne ma ne moja no nti ho se ndia ba bu akwa de nyame ncha de se Dr. Mensa no ebu no ko wa reze bubi ade ahafri bi ma ai ma apemfo wasi da bi de mun konyi ma no ne ma ne sika no de ha ko to bi aba ba nti ho de tina ma me ko ho na won de ko ho ase situation sitie bi a won start a doctor for ni ade obi aye na juma lab for yo mo weje nti ono so edu ba bi na wo feel odine kwa na wo hunu sa oyire wawu awie no de empre bebre na me empre bebre na ma hu se wawu awie na ka de se nyame a yesom no a ye wonu mu gidie ni arehemu aka no nu se okono enya ade a obesan aba I remember say one day kura de wonu anka tashe ne nsamanse frefre ne man say de adu ohunu se okokora wie adade na wuhunu ya na wo ka che wo mase de adu de wo ko na say ye de say moja ni sa aduane titima me because ne power ho odin ni moja okra ti moja ti edumre bia me ba keto ayi ti me titi aduane ma me koko na me di kro no na titima me utumi yemra ne kese nsakwa na ode so ade mu kura no mia na nsa so na so ne sade ne ko ba afru makodware no ayi bibia kese untimi nya hwe and so say dem be ko hospital ne bia be man moja no ne ade drip obi atiti ne so to da hospital de no ayi okay oba fie so a na se moja yi
Timoja no de tonche dem twada ye woda ebia mu pie ye wo nipem na emoja ne start say bi eba. Oh, I started sir, but Mrs. Antina make and me ko ba bia se me ko ba bia na hospital kura no say o ba o tin na buy but ye kwa so man nko because ebia 2-3 hours you be din wono bia betimi asi into was stop wo ko anti free hospital and free maybe a hospital ne ye kwa mzo ye kwa dafa dropping ye ba am so wada wo ma da person pampers ya mode ma no so abo na bibi ya ma sai ho no kanu de fanse so ate yes be say about the subiem na mum agree a beji we adwa no na adwuma no a ne ya krodo ya hyase se de o ka no and I know sorry call ya wo Pastor Julius Crab can no metia say no me bo Ismail number no say wo bo number no dia da wachi no just no switch away and I know worker enti me call na omo catch me fatna me hunu bi da like me ti bi da first time I make say first time no your Bible mo but say ebi tu obi say debiada oba besia debiada moja enu nti na me sisi o akua me say ye no ya nya yade we bi no de ye menses ne ba 7 days dakuru bia 7 days but me pacho wo what ya bonte ne sese mame wono ne de no aba for 7 years enti afibia ye no 1 day to say ye de no so what ya say ye de ye 1 2 3 4 5 6 7 etwa but ono ne de na I say no 7 years enti ono ne de no 1 year bia na ye no a day 2 years bia second day 3 years it just imagine imagine akwa ye mo na bese no na every say Mr. Wada we oba we bema ene ye papa wada wonna woda no ani tete ho obedada because untumi nana ho se de binom eda nana ho no ene ye ya oni just asebri nyina aka matumi dem ne na aba abeda because bibia tinsi wo e kire nti ye nte say because of say situation nti no me kura bia me da no matu ho ani won ne nkura ne nyina ne da wontimi na na bia me so ntimi na je say wono na na so me de empire bo ntimi we de ya bobi anything yakobos wa no afri merchant business because doctor for no can say the idea be to say you say abre ko ni ati as boss as ko wu that's one me too about that's obi o wa ya eye oba ko obi o ko wa emoje ti me too no e ma no o ma bi ebi on e ba ne be survive but oba time no yes wa wu adan because owo ye na emoje too me patcho me ankasa krabiasi ewo minia no mu me sister baako ne ye friend fia ketwa ye no operation wakai me yawo ye wo ko we ne ye no operation one ne ba ne efri mu me sister me ne free one mother one father emoja tu nu awo operation mu na me sister 90 me and survive ewo ebija na odi free mu na obi a wakọ so ye no operation so ama emoja no atunu for 7 years so that so ten koma ye no kre nyame a wosomo no aso ni years isan se nyame no wodo pa ekria ye mo bo numbers no ebiem 0245 0245 3014 0245 3014 0599 305 202 edinu ya Mary Akosia Ade Marco Adana nukunu de ne frosro han na mehwe wom na mehwe nam sa wo hwe ne yema soro bag de kuta be man na ne yema ne soro no pampers ne da so na meto mani na akora bi anka ho nti mehwe ya akora bi anka ho nam sa
na pampers ne bag de ekuta bema wo de ye den mami so ba akola ketua nkuta no na akola nka ne ho na eno de omode ye den si ya na me kamitiri mu because pampers de se bag ekuta bema na pampers da sora ye de adea nti me dwere ho amenti ase na omurua mu no ene de nanim ye papa ene nanim ye pa omurua mu no afei de otena se a ose emoja ne etumia 7 years na erade emoja etu oba 7 years woda so nam hane nanim kura abofu no se ya wo enti mehwe no wo hu se oni ni kunu nyina hunu se mamoa nkasa enum se erade oba ejuma we be me ehunu ya dia wodo bia me ka me se o se ejuma we etifo se enyenya me so pa we ye se ejuma we ansha be no monsa pa o be no monsa omu ya die bi e ba ewo ye ma ye hu ni ya yesi binum nko edoso ye so no wa hwe ya wo fia eya na reho aso so chese medwene ho ma me hu metseme omu nyina hu se me hu metseme efri se me ya oba ena mia minim se oba mensese ba eya awankasa no one ho mensese na ebetwamu no unse eba one ho wo mudu kra asesa me hunam dua nyina sesa ma me na watwe no kura na minim se ebia mu 4 days na ebia menses ni begina mu denden dia mi be hunu moja ani no mi ni padua nyina asesa ase mebu afu kakra ase me yare kakra ase me yare kakra ase mebu afu kakra ase obi kasa ase de ne ho ye mahi kakra enti ase emoja no kra na efri me ho ba no menya anka seconds bia no mesesa paade no because eye me wo pon adwuma wo pon adwuma wo duru fia na owura wo so wura ho akosesa wo ntentente wo pentem oni padua nyina sore wo so nhuru de wonye eno na mi betwam 1 week pe no eno ho kura no hwe hawa menamu ebi wa na ase de meti me ya kakra ase de me bofono me kakra eno no 1 week a mi betwam no 1 week no 7 years enti ebi wo kura na me hwe anka menya kura na anka mensese no anka menya na anka bosome ne kura na ma minim eno so ye yare menya na nka ma because me hwese de me mood mu esi ye me asama ya ase ye me ya kakra ase de se wani gie ni nyina asesa na wotwepe no na me hwe oba moja tunu 7 years after me see Jesus adana nyame ani munie se na ma ko sika bi da ho se ya nka meta mo koi because uhwe said the mene Pastor Julius ka asamo no na ye ho mmoa esi ye nhunu de ye nya ye ho mesi mehwe wo mu se ya na ma behwe ni kunu na ma behwe maami na ma hwe ni kunu na ma hwe maami after msi maami nyame nku no 7 years pampers emoja erade nhu mobo se ya adana wo mu hunu ye se ya na mehwe wo mu se ya ena mehwe se ya na msi ni kunu zu nyame nshira no wabre wabro na pese mbisa no se dem bi o wa e kasa bre wale bebe bi o wa enka waware 7 years na me pesa me hu dientia papa wodasoa because eye me wanwa 7 years wodasoa ne ko woni ne bakura bag ye pampers de ni mu na pampers wo very like how dientin watimi atwe for the past 7 years ya wodaso edi wo be ya chi because obi akwa paba me de dika no we ka se Kristo mu ode Paul ka se mo zimi tumi ade nyina Yesu Kristo hye me de nti me ka ba bo no so a ne je se wo se sa mo no se ye because me yere how me how se me so mama ne so yo no so mama ne nti e ko ba sa ni kwan se me ijan mo se e wo se onye obi a
obe motivating no na say obe encouraging all the time because ono akasa kwa na abamu timibu na me so smile dey na ma hye ne dey sisi ayi wo ho ani ade me me enu nyina wo gidie wa awire hyemu se ewu de onye dey omu because eginyame di obe wu anko wu ya che wotimi atena ho abesi sabre ne de nyame tiase ndimi aso so ya na me so no me da me ho ase se yakopon so ametimi ayesa because onye nipa nyina wona for no ya no wa monsra oh ye mfa ya so no hye pie we kura ye na manfo ehu no mo tekura be mo bi kura nim se bibisa because ye de ehu sie me kwa first na ya nyina kwa asore ne de ehu se na ne so atekakra ne nye ba si aya ye ne so ti bibiri ne de ye da mane mpisa nti dwa kura na bi ame anam kokodigi se bi e ko hospital na se ye yintinu amanfo nhye da ehu ni sa na nye de obi be kanso so na mama so what they were there because obi a said nyame si ball no obi timi gina so hwe bia no obi sentimi nyina 94.1 so no medam yankopon so asese mama metima gina no afiri mre tenten abesi sabre obi e wanka sabre kwa kasa tie nyame dada ne no kure oba no osi wa job yere osi kasa tie wonya nkrompo newu se ha no ebro ne so umma wo mu hunu ya na like bia ye ma wo so wa collapse ya fa wo ayi minua be ma ho peno taxi driver bra ya kukuru ya ma wo so ye de watu e basa ya nkura ne hunu wo mu hunu a ya na die no mo ye kan ba me ho ketwa no mpo de da bia ya de neto sofo me kunu ofa no e sofo wo Canada ya de neto no da bia de ne sa betu me yefunu so e bompa ye omo ba me ho omo boa mintimi si no ma mintimi no aduane na omo no mo ye wutumi nya chese for now odia wunya adia eno ya advisor nti si okra mudi si madwa nti eno na ha me se nti me be trans kra se menya 60 years nti 10 years nyina na meti wo no obi so sa esa ma kwala no so abrabo eye how because adwuma bi no be kwa obatena me hospital na otwe anko wude chese danyamia si o wo how ni nyinamu danyamia si se wasanya ma wo bema wo sunyamia osuro nyame na what odo wo odo na otse wo yawo what you pain what you say any ade enke atete wa mo na umeni obenya ho ene yifuyi obenya ho na wabre nti wonya saa yi na obaha wo kura ma be ma wo humoja na wonim se mako ye wo mema bi wo ho a se unya wo menses kra waduane woni on pese obeben wo oni ishme de nsensi ne bo oni unya wo menses a watwe ne ho afiri ho wo se empa no kra no onna so na wo bi ni medi nkom wo se mpa onna so kopim se na wotwe no wo bewie wo be yi bedsheet no asie na wasane foforo ansana wabenwo se wone wo kra no ebeda abomu eno no onya ohwio one wo da abomu no eno ho mra na ode ma wo no da woni midi sankomo nam se na oyere no se na meyere sem na meken na wotwe no me no menye aduane a wodi me no menene ntina ba ko sei momu monkomo ne mpaso menna kopem se wo bewie na wo besesa ba shit na menene beda nam se na oyare a wo beso ne mu se wanya ne mensese no na so oyare a wo beso ne mu wo se ena musan se na eyedi nkoa ena that moment no wuntumi so ne wo se da bi enam se nti akonwa na konwa sei kura no o se dwaye kura no se utumi unwale mani medwale se wonu udwale wie ya woni ma Shanti regional minister no dia target dia mama sana radio ma ko so hiamwa pa ma ko yamo bo numbers no na mo ye na o baby hia emwa e dia kwa ko your operation obi na ka se ma ko good morning I say please refer them to Kolebu Teaching Hospital or University of Ghana Hospital.
they have experts to handle this case. The womb must be removed immediately. Okay, or say you refer no man ko Kolebu and I say University of Ghana Hospital. You do not echo wa omobe to me na what the no e de man no. Ami Dora Ado oni ne hokani oni ne kunu omo akosem na ene wode abano emoja tuye mami emfinhia ensumu enie ebra wo ne last born na ne doctors eka ene se eye kokram na ato na wodie no emu enu nti se wo hia se yebeye no ho adwuma na je se yebeye no operation no se beya ebetumi ejaye na so die wo sika no na je se eture bi a emoja no yetumi de manual kotoa ebe enwotwe kotoa bensia emoja ba ku bi a 400 Ghana cedis. Imagine efo mudwuma nso na wo mo ye basa bre no enka wonom ennan wo bi omutumi nya bi ade ye wo mo ankasa wonom ade a wonan wo bi nanso ene yade enti ene ye mami ene ye papai ete Ezra FM studios na wonom esresre sanse wo mo ho nso eno nti ba bi a wo bi ano abrochimemu baby a Ghana memo region bi a wo bi ano ya wo hwe yen Mr. Wada o contribution ehia ye papa o ketu bia nsa de wodi beba bia wo bi de bi ka ho a ye yi tutututu wa se de tie bia no ho be enru be na wotwe mienu mu de no obo ade ne sane no aba behwe yen ni enya ne de ama no menim se se okoye operation no ewie na moja ni twa na oba na nigie no e de nigie beba ofie se de tie bia no ahoto a wo benya no e de ahoto beba ofie ya wo nei wote a wote no ya wo bia wo wabusua no emo no menim se ebra ya wo no be free ho no ya wo bia so e be free wo so wabusua mu nyame aka doye ho asem enti me da ne da nyina no e wo se metumi ya doye enti bra metika mu bia no medu ekwa mu ho a gas ne gina wo bia no ayi ne kon no wo hwe mesan wo mo kwa ne ho nyina no metumi sesa sika no 5555 sana me de agum ene yankura na wo ho ni nyina mema wo bia bia sitire ebu okra na traffic light no na so enso behunu ni abo meso aben pepepe na me hunu ye fum ka na ho na me de ma wo mo e wo se wo ye adoye de biara eda ede bua unim ni a ebeye ede ama wonim kwanhia bi ebeyi wo afiri mu wonim amane bi a ebeyi wo afiri mu wonim nsohwe bi a ebeyi wo ede afiri mu we just do it senya me behwe so na wode aboa ye akwani asenya so tie maame Dora Ado ene ne de nkomo no 0245 301462 0245 301462 0599 305202 na chese onso wode aba enche mebobo obia mesnya ya the phone line onso betudwa ebia wa wo nkran hyesem bi ka kire no bo onso a wo contribution bi a onso betumi akama ebia me dey 20 me dey send me dey 10 me dey send me dey 5 me dey send ne ate nyame ncha de ye ne Dr. Mensa akasa wo kokoam wo se yan kwan da ho say ye betumi ene no akasa enuti okay yankwana ye ne doctor enkomo hello doctor. Good afternoon. Ezra 94.1. Hello. Papa, good afternoon. Ezra FM. Hello. Good afternoon. Yeah. Good afternoon. Hello. Yeah, doc na wumpo mu eh. Hello. Let me walk out. Hello, I can hear you well. Let me walk out. You will be there. Let me see. Come on. I can hear you well. Okay. I don't know about that. Don't be that. Hello, doc. Hello. Hello. Doc, say dia want to make a kakra. Hello. Na also driving to there
mo eye kakra na wasanya try de amame na ye pese ye ne doctor edi enkomo na wochechire nsem kakra mu de che ye sen na tie predodo sen ye ma oni mo omo pa so wo kan ya na so was na ho was want to be reserve mo je ne bi wo ho because of ye mame enti oni mo omo pa ye kan ya ye bo ni dia e no no a eye madora minim no pa wabre pa wabre na ai o se wabre pa ti se doctor ye ya doctor tishma wabaha ya na wo bomode ya nhwe na ye moa no se be ya ono so obenya ahotona wabre pa na all drive oni ye bekasa because of say o moaye den wabre ni nti oni ni ya na wo friend kakranka so nya ba bi kra na onko pake kakra na nke atumi ni na de nkomoti awa enye tete na o se o konkran nti onam nkran kwa so nti emu no ebe ye twitwi ene ese o ye be manage na kakra sa ene se so ya na wo try no ye kakra bi kra no em se ye ni beche ho pa are mame Dora madam etoda no ni da so asa batase ketwa no so da bia ya na obeminti se me bibi ho ase ohun pe ma oyura ho ana ma oyura ho wai yasa ketwa no da bia obemi no so me sa no obo mpaye ti me so me bo mpaye me sra de se mi su fra de se mpe ba be ma adan ma nya bia sinti bia ma mani enkura ni nyina ye ma enti na wo ba be ma ena sra de se me pe ba be ma ti a one de ya ne na ba ha se nkura 8 years internet 8 years internet nti na mi se mi nwo bi nkura ti we nu so am ko wo nu so aye ba be ma so a manage ye nu so bembe na woti di sia wa hwa mesu bi mira so said wo paper wani mu ina woti ni sia wa hwe ya mi ameti adwane so no na me nso esupo ehene me Dora sususu ya Dr. Saba wahu my yenhwe. Hello doc. Yes. Okay, nyame ensha papa doctor. Wo name aya Dora Ado one ni kunu. Bajo minimum. Doctor Becheche ma chere me wonim wo mo kwan be so. I think for the past now before then, I was in hospital regarding a 2 but no one was able to tell them anything. But I'm examine her and also the history taking and analysis and examination. As I say. Meanwhile, cancer na hano. Not just a cancer no. Na would you eba I wouldn't know. But yes, I mean, who's happened, may refer to confounding. But unfortunately, so more confounding is I'm actually in trouble. Later, about 2 years later, I said, almost about me, what you say. Share the mission diagnose disease up to now. Found. Now, test, but the grade and that test result shows that is grade 3 cervical cancer. Say, but as I just say, spreading from the uterus, alcohol, baby, and anka anyesa anka ewo awudie no wono mu pe anka ebe ye operation anka me ye operation for ayi awudie no nyina free ono but see I not spread this destroy the pelvis and then see to the left and right of the ovary I want you very solid this is stone be a balance as to me your operation this is a drug chemotherapy. And that's about the Omushinu, so this
radiotherapy. That is a job, on the beshi cancer cells. But baby, I don't know. They have wasted so much time on much and every week, every day, every week, Obabeji Moja is 5 pints and that's 6 pints. Moja 2 and 2 no. Yana be so no because was it almost for any hospital. Omu ni make sure omu. And it's about never Manu drew Manu Moja. Finally, as I was seeing Nibabi was South Africa. That the man is a pastor, Abu Babi was South Africa, and Tijesu, Omuhia, and moi. Sikadi a big boy. And if I could give them a letter, now for them to be able to go to, no to be South Africa, Omu Boamu, or a drone, and I don't buy your mom, no more. Meanwhile, I was also prepared to assist them. And that is what we are doing now. But some coffee within, sometimes, I remember that hospital for a week. You no pay. Na mojanaba. Mojanu betulu sa. Ebimuna or collapse. And sana, my friend is for and all those things. So, but let me angazama. My Russia collab on my Jimuja Ediasis Lasan of Babium. Now the only alternative is to be able. No one was come from not to be South Africa. No more be found because Copanotini were cost one year. And now they said they are not really attending to no on your toby. And they are not minimum fine. Dorado any new pastor minimum pa. Na chasa dog say there I just South Africa hono na bia se wo mo kwa you betimi asi ano but aha no de eyenuro ne ye de soso ano mo a. Me tell for the I was thinking Copanotini should be able to do something about it. Nia no omuba me diagnose me refer. I call on omusi. So they went there, they did a test. Now, a grade 3. They see almost as almost carrying answer. Until right now, what you here, no day, a full plane, no more call Monomuco, and none be found one. I don't know, because I can't even I sent them to one Edin specialist hospital. But some of these things I'm using me was the couple there. And what they charge me them to me. This Omuba mi honumu ansana. Anu die bi yema mu ansana the card your one so to me the year be big found. And the mania so Munia or South Africa na ara omu hwi de e ya say anu no ko honumu e bia na ni nuanu so the bibi kanwa no nya hoto but ni yare a serious one because very serious be see epo nyame na so na nu bakra e bia aduru de very serious Na chese se de wusi ka se nyame na aso ne mu kakra obi ani wa obewa saa tibia we mu amugya tu ne da na nso obetumi atena se emfie nson. Oh yeah monra minia se de bibia kodru o Ghana na okọ hospital na to say they are not seeing here omu hwe ana omu fa omu ni active su kama no ma hwe no de baby I do just because say omu ti mi operation bia this is chemotherapy and radiation therapy bi no mu onu su baby I spread the corner say to the big crow mo beba no chese moja mo di asie ma pemfo kra wo se wo mo nkofa mfama no. Yes, quickly me and me yes how this you coming with anybody or call or and the SSM here man be am here
And the baby amu one would imagine baby amu one and then so baby two amu be running after tax the ababi wa ebuakwa honu ya you but and the mini amu one mami na mutimi raise bibi manu na anu so se ebia so ko wa no benya hunto a donya hunto akra wa ha mate doctor na ipamuchamu bu anu mami nti na doctors sa cervical cancer no eba na wantimi entreat ne ntemu ade de bani wo hunu ese yantiti no tema ndi ejinsan kwakwa na ede na this cervical cancer ni mpoba oh cervical cancer the anuti now you see almost every year yes cervical screening human papilloma virus and the virus be there say enyawa at the service and now I would na nwa enyagro ebe change no matter what ebe dani into cancer anything else ubeka ya emabia almost yes screening cervical cancer now mu yes screening no mu say wa would na no etise eye okay ana bibi sa pese ba ho so mu that screening no mu de be call lab say eye okay no mu aka kire and it's a human papilloma. It's a virus called human papilloma virus. Doc, so ebia cervical cancer no say bia eba wo bi so a science bi wo ho a ebe dan na di ni nipadua mu ama na hu ne say bia me benya bibi eti say ya na A lot of science because cervical cancer no so ba won say woduari wo wasiebo say usapim wa wodi na no na moja aba ana woni wukunu hia moja be tu sa pasoni na be ema. And when you are seeing those cancer, when you are seeing those signs, like the cervical cancer, even oba the area or ebra postmenopause na usa bleedi like the cervical cancer na person ya no say eba sign so sorry in them. na se one ntem de a yetimi treat no emunum wa na se yetimi treat ne ntem ane kokora who tell them who detect it earlier operation on be ayi awudi any nyina any service no awudi na anu anu that is way normal say that's why you are blessed because awudi na kasa any ovaries no anakusia no ebi ni hobium because a man's omunian the possible cancer any cervical cancer any ovarian cancer and endometrial and this omuyisa let us say enya adiense onyin kakra na obi beka say yare we ana yare we how you are free forever so omu identify them no omu ye operation we yi free wa menua say base radiotherapy ana chemotherapy eja na edrodi omu di wo so omu sorry in them against it you will be free and you'll be a healthy person forever. Doc, na me pese ye hu say ye wo age bi a ebia obi tumi nya ana say emfa hu no wo age se wanyini se wusha obetumi anya. Madam, currently I'm in a castle. The network isn't very good, so the line keeps on breaking. It's breaking. Na me bisa say ye wo age bi a ebia obi nya obetumi anya sa yade no ana say wusha wanyini o obetumi anya. Yes, yeah. You know, most diseases, if we are advanced, and I say engineer, I know they know to be very common. So when you are getting to those 40s or from 40 something going, yeah, by man, so there was a problem in terms of now prostate and in the man. So from 40 going, it's a big problem. And the man mostly you will see them in the range of 40s. Now it's decided, and I will encourage all to be doing the cervical cancer screening.
mostly I know the publicity comes every year, and now announcement every year. Now we are checking in regularly to avoid those problems, because it can be treated very early if it's identified early, so that something can be done about it. Life ought not to be lost like that on the mere grounds of our negligence. And it's almost the 13 earlier. Nyamibe buana obia humbeton. Anane minumu ye yirinumu ana ye antinumu namunyakwa. Doctor, where they would to quarantine me how be brave, but my last question is say, Obia wants cervical cancer be to me and insane. Ozi Obia the wants cervical cancer no ayede. Obet me a fefro. Obet me ayede. Obet me I get pregnant. Obet me I take a seed. Yeah, it depends. Yes, but there's a whole lot of complication associated with it, depending on the stage. But with the one we are facing now, there is no way the person can get pregnant, because because immediately there is something. But if it is something that is beginning, why not? Nothing. But Doc Mame Fawusia utu kwainti ahomano bad yetimi enyantiasia kama ama doc so akase adie no ehu enu nti obibi amwanti Dr. Mensa Manye Eji onono eye medical superintendent ewo Ebuakwa Polytechnic polyclinic ewo Ebuakwa Polyclinic ya ewo ena Dr. Mensa Manye ewo wachechire mu Dr. Abua Bebre waso wono so aye na afamu de emoja ba ko 400 cedis emu nuro eni ade na chese ahomete wose sika ko na ehu me yamaso dia mrema hada Debi ya hada se dia mrema hada dia mre bia ni ha abeto ye nsem ha dia ba ha nyina anu eden enti na ye hunu ne saa na ebi wo ho anu eden ma ye na ye ho hwe a enye yi na ye drimika ba ye tiefo ho se dia situation ni sitie no anu eden ma ye etumitu enipa bia me mamoa bebre na ni nyina so yesikasem ni nyina yesikasem ye nkotiti edromura ni nyina ya han enti na me pesa ye doctor kana wasan educate ye efa we hono sese wo free 40 kono wo de wo hro asena do se ra ne koka wo de na wo yi na moja kakra na wo hunu se wo ye nya yade no ebi tu na ye fast na wakọ oni wukunu da na se ohunu moja aha wa bra wunya wo mensia na chese yade no science no abia no na chese watumi etu ho anamon nti ye jino na ye ma education sabe ya ebi ma ema yen so yen kasamre ntu ya na de kwa se wo se eye grade 3 grade 3 cervical cancer na chese edidi mu a tina se moja na tu continuously for 7 years no edidi mu a ache mama wanya sign bia to say the na doctor k Ezra 94.1 bro to what na mo. And so I say, you know, no man can tell. O man can So my labo who do be brave. And one crack a book mind me and family be brave. I am here to much now back. What in na be kan wa ba. Na nti say ye but adesre de ben. What this said here to a chief when him woman teaching bench here. Dr. Krakanina, a woman medical superintendent. At me at church, the Maka said,
won chese won akasa kra won hu ne awanye won hu ne wonka ono so de nanu atum bi oso obi bi ya amoa because yade na ehu doctor say nyankropon no na asoso wu a na bedu sabre because nka wasa sabre kra de nka wokro ehu ade na woka fa de sɛ de ato yetiefo obi a wachichiri ne bencheye kakra bia me pa cho mesre ahwefo ne atiefo sɛ na nye se na metie na yale na ya boka nso bebre sɛ de doctor kan sika de ye nibi nso adofo bi mu kra boaboa bebre nso still but wo hye min kran sɛ mewu a ankamawu but minwu nti men stress anya me be fa am force na manya moa na me sovo a ebeye yi nim de anya me fa ne so mane cancer because actually me emergency aka me kunu kura ntwa achiri na nka etumi ana mewu a no ahwe kwala 94.1 FM. papa ne ka kirem se mewu a nka 7 years nye nkama wu nti me nkoso se menya moa nti me stress ye for se obi a orade nka na koma no hu me mobo Mami bre. Bia meti yawo. Esa bia na mi ni aba e ka no. Wuni anije oba ba ho anu atia no. Obi bisa asema na wo afu enso na nye sa na meti. Mesra do fu na tie for se. Awrade nka mo akoma de on ba hwere o me hu bia no. Na kopon de be mo ho. Mesra mo pa. Bebe na. Amen. He said, yeah. Sometimes the idea, so you're too appentia na sufre bema. He said, the idea na kwa isi kasem. And say, I saw be a doctor credit who dance, so on a canning in our ban anymore. You can say, and fancy, and one or the boy, and the service now, or render a boy de bre, and tinama from Ginya to a boaka. We could make us, and I'm also hospital trouble who was here, na Hannah, more crab, free alcohol, a walk on the crowd. Sabi yo polyclinic but papa no yade because the war ko command onipa oya doctor wo bebre ba so o wotima e ko du ha de wa wo se enye nko anso mi onim nipa bebre ba mo ba ho na de wa wo mu hu papa no kora na je so mu tim nya bi nti ese e kwa wo da word kora na wo se papa no ma ya wo na doctor no nti bibia na ebe yi no kora na se papa no ni wa entimi nyi nti ese di adu ni esikasem ya ye bia na abedu sabe nti afefo mo amana ne omude musika bua do ya de wo ya wontu sika nwoyi ni se nyankopon so enam saa so bebie kwan bebre ade am obia obetu saa na moyi na aseda kese so yemfama Ezra TV Ezra FM why ade bebre ye hwemo yeso ye bompa matimi woni utimi nyina se nyame emfamo ntana de kono nyame wo hira mo wonye mo kese ye mo ahwere bia na mo hwere bibia so wo nyame a wo bibia nyame so famo so agye nkwa de abedi adanse ende ni adanse wa bonte so de bebre o mo nsem a mo ka no kra so mo fo tie ade ya futusem eno de ho adanse de mai mo wura fiem bebre TV hwe ni fie radio ye tie ye wa adwuma mo kra no a na ye bie ni ye tie mo futusem mo de mai no ye eno na de ya ba bedu sam pempenso e dia ahwefo mo ai na se me yere so nya ayaresa na chese nyu obi anya me na afo mo so ama onya na ayaresa ti picture na de to so mo hwe abohu se de no ositi ansana obedu sam pempenso nti amsia me pa cho wo de pictures no ebegu so ade ama yahwefo ne yetiefo a wo mu tie ye na wo mu ehwe ye sabre enye wei ne pictures ankasa enye pipes no ono Woni Lucia. Debi anosia mo. Kaneno. Ekuya. Yade yo. Yade ya. Nkaneno. Mami wewu ko na asia na. Ono sujina so. Fefe Oh. Fefe. Menkaneno. Said ye na metitie na metumi sempe hwene ho fe ogina ho kama
okona sorry a wafa ne ho kama said ye nyina yensi fa ye ho ne ye de ani gie ekọ ede ba enkane no said o se mi ankasa na me ho eden mitumi yi madwuma oba me mitumi tse me pe na me koton mitumi menkane no mitumi tse eye afuo oba wo ye afuo bia nye oba ketewa o because afuo ye na enya asam ketewa me makora ntumi ye na oba wo ye afuo nti oba wo ye afuo bia nye ni paketewa na enkane no na enei mintumi nko baabia wase wontumi nko baabia because menses obia nim say obeko ena said ye ne de ne si ban e ma no man to say ye num de ibio si ebetumi dia sorry say ye no ma obi benya wa every yare obi benya wa enyo obi ntuma nko prichi yare ye ampo dia na bia ye no enu no de so onyomo obu afru obi ambe prichi de na betu yare ye enso yare na ya numbers no pastor na dana aso wa hodwe yi we de mame ayya wiase we ani je nim saa wiase we ani je nim pastor ani je nim ani je nim saa kra aze ene pe no china oda pe no china oda nti aze ha fin son mo je tu de na oyemu so oyem kra ka ona ora ne kra ora ne 3 days na wani mun nyina ye hoye nanga wani mun nyina oyem ka ona na si ho na wo ye to ahwe se within short time na okọ no aba transfer bi kra se bi toilet no kra ma no akọ no aba acha ye 2 days man wa hojo no wo sini peduan bi efim na 7 good years boje tu tuna no collapse chese so collapse na chese moja na woni hunyina aso ni nyina na ehwe water closet serious no collapse se yenya doctor kra nu wasam kra no dia obeka se bia wo mo ha wo mani mu de bi ka ho we ase we ankasa pa no na tina ya na se de bia me ka se we bi wo ho a ko ma so bo wi da na zede be me city e bit banta mana juro na ka tani se na susu ampa ya ro on fango kompa no che fango kompa no che o bit banta ma wo te na si o baby na ba chele so chenze sika mo dem ma chese ya ka se o my god na ngazangaza no kureni awon chere ne edoso pa because sisi ya ka say pa sabi wo mo a eye adwuma ye say eye papa a ye say o mo to o mo ye say obi e nurse wani monyam obi e teacher ma obi obi e nurse ne fel just na just o mo ko na sabi ye bu o mo society ni mo obi e journalist obi e doctor obi e wan mo de mo pa ye o mo yemfo mo pay yi metoto na never metoto na wọ́n mú náà sẹ́bi yẹ hu wọ́n mú a yẹ bá ṣẹ nẹ́ẹ̀sì àtàdé yẹ kọ́ na wọ́n mẹ́pa ní ẹni adé ẹ̀ fẹ́ nù wọ́n má kẹ́kẹ́ ayẹ sẹ́. nkran kunu ya. Nti wọ́n yẹ sẹ́ ọmọ kura na yẹ emu nyẹ ma wọ́n mu ya na sẹ́bi de oyè bodwa ọ̀nà ọkọ̀fà mako kakra wàbá bẹ siesie ní akọ̀fà pẹ́ ní wàbẹ siesie ní wàbẹ fà adwene dàbẹ́ nane kyina nti Ghana deɛ no kure ni more than 80% of Ghanaians eye wo mo a ene okwa okoton a e obenya no aba bedi is what na fie one day kura do bedi ya ebe den adora na ye ka ene pe check up ko na wo bi na mpe one pe check up and one and especially you ma babu chefta na from na unu mu edin komo ya na say me doctor's appointment o mo no kasa ya na say mo amoti and mo de say mo de mo Ghana de ya mo pe hospital appointment yeah papa de didi o ye da fi da kro ye didi ye da fi da kro ye didi
oh eti asa ya tete o man na ma esikafo be ko so aye Ghana esikafo be ko so aye Ghana na say esikafo be ko o private doctor obefie ni o manyina ba e de ayi be sisi so ka bebrebe nti hania e say ko ye ko enu doctor no be fie ye no obaba be yama o da fie ma no bia ma be yama wo fie ni hunu bi da kwa be yama obeye no fie ma 7 good years mama say mami wo say sika ya e can say mfie no kola sina na ye ma so ba eni ni kunu tie na 7 years na moje etu no enye sikasem a timi nya ho hwe utumi nya ho hwe picture ye de to so picture ye de to so na hwe ni nei Jodi mobro se ya no wako se mobro se ya no de wuko esun ya dwendwen ya reho se ya esun adwendwen ni reho se ya o man no in fact enoma bi ha pa na etra o ka ase maka kire se nipa no so wadi command ono so nyapo baabi gina ono so sana anayo ono se nipa no wa brand ono so di baabi aya na asa ono so di shame nti I say it problem nti mi solve that because said ye keke yeah ye ho chiri ye ho because opportunity because be to see na mama obeti me breakthrough so opportunity ma sikani be $10 there do be no nya do be jada what do you jada de bia wo mo be sisi yes de bia de bia na wo kire wo na nka ya mo da to mfie so na ka na ade wunya ya wo de be ko mo ja ba ko 400 Ghana 4 million titisika was it not Dr. Krekasan was it boy it be born 5-6 a day that grow 5-6 into your saying there's a Dr. Club Okunya anu said we you good and I be no one na want to me na subsidize your man yes I dey aka fenchim pa say yan tutu no ka na ka community na no kra ye hu na ye bo community anya no waka so wo kwa na wo bo afo mani hwe ata no o kasa no ko ye hu na ye bo erade yame erade hu ye bo ye hospital ani ye bo afo erade hu ye bo na chese ye mo bo numbers no yesra mo wo 10 wo 20 wo 30 nya kasa ne yepe ena nya asra ne yepe ye be sere na emom no abanisa se wo se yeye wa wo hwe wo de hwe case se ba ha bia ye case e wo sa wo ye like wanya ahumete eno obi bai say okoi say ya frusru he ni ena nya hanko no mo ba wo mo ko baby na so baby so aye ma wo ba na me ko ha ne fa mo enya pamu no na ye hu hono do so oji bi kan wa enye ti yo ba ka se wa so ko baby foforo ya kano obi ba yesi ebi kra da ha yenya ko baby foforo sa pepe ne ho so sa eno no oda na ni a no kan ni tirimi o timo odin ya kwa no mapa mo ya ena ga bre wo ma ye nkrofo di enso ye lie o ye ni akasa na ye adwuma no ye se adwuma we nyina no ne ye te sa asem no wase ko baabi no ko baabi foforo ye ntumi no ye ne ye adwuma we ne ye te sa asem na wo mo de ba ye kaso mo nkon de okoye oso mu tirimu ode enye ye na me eya na enye ye ne 02 Pastor Julius de tese mi number dia na adwene kurada uturu se na adwene do chi wa gina samre ho aba na chi bro wa o ba gina obati ase 7 good years de bia wo na wona wo yere ma ade no menye so say da me analyze ade no want to me pio 7 years say wa kan fie because wa kan opie na ekwaji jirima mani magu ase bagam mama na me say yafu ya de kro account na say o yem account na o de e bia within 30 minutes bia no e say o call lavafia o de check it me try say me can say no man abom no ma because o anya na say o be fa normal say o mo jatu odi but ma ade na ma we kwa nipa bi bia gaji se ni o nipa kro na
obeka se we ye normal no onye nipa se ye nipa da se ni wo na mo penifo pampers who to be cry more the last time we back where man normal part who say ye ye chima normal part na wo moja we say dey be see aba they say dey be see aba ni chima dey moja kotoa bi kotoa ketua bi enye na make we dey yare na make am we yare moja tuo we yare enti minim se nipa bi brebi owo ba bi betumi akase we dey normal why se wa normal so ankwa obebli di akopin so obewu enya de ebetwa so find ways to mix just say ehun adwuma na wo se wo ye ti se obebli enti no se wo bi betan ba bi akase we ye normal na minim nipa kro no minim nipa no se wo ye nipa dia we nipa bone fo papa etu da bia hunu moja ni etimi tu wa no wa collapse because hunu moja asa we ye normal na we could have prison though. Hey, we need to be the prison. No, coy. The way, yes, sir. Oh, boy, on the cloud, and there, see a man at Diana will be to me a day. Oh, one day, one day, at least. Or how do you cram and cross me home and yen. Nasa Marco. Nasa, they're walking. They are moja kasa opampa and I was oba and sinoma bebre enya bresa ama nya is out as na simple situation me normally obi ba say ahun adwin bebre na ba metimu ma adwin bebre because na they are two bi no e make ma two bi wa won sie o de to so e ba we mu da oni e betimi apo so me imagine say it is on a kwato wa dika how be na den ni kunkura ti magine ne chebe sabre etinka oh me dwendwe sa ne manya hu o beti na say no situation enya mre enya bete na ye ma me bi dora ajo na edina kwasem aba menim se ba bibia ta wo bia no sabre wo akasa wo dwendwe ne ho se obi ebe bleed for the past 7 years debia na oti obojem debia na odamojem emoja betumi anwunu na collapse ni ama ne so na yede no eko na afi yakobo ni moja ya mo ni moja enye nsia ene nso ema ni moja nkoto nsia ene nso na nikuno se de ha adwen kra ene se wode ba ya 2 days na assign aba ene hweye maame no o hwemfoni no wode se bibia kra nkan wo a wode hwemfoni no ya maame hwe sede na ositi ene eno mutini mienu nyina to so no enei hwe de waye ye ne doctor kasa ye no wate osinya eye nyame mpo eno da so etiase okurekura no kasa bredi enke wose wafiri mu kra dadaada esa se car ehia fuel diesel gas na dia nante enunti o car no se fuel ni ma utanwenwenwenwenwenwen oye ne den enya dia ebepo sa na ni padua tie emoja ena de nam wo mojare ewua ena wosewu eso te kakra kora no hwebra emoja swati ya untimi na debi untimi na uti dwaw emoja so te na nipadua no unante kakra no abe eso ati keke no moja no so ati no cry catch your measurement ewo be ma ye 16.5 e ma de 15.5 na ma de 16 with the moment is in there warning yeah na wakode say umoja ye 8 point just say o kwa o ban wo nto debi ne besi den wo ato papa wetimi atwa hwe ma bibiasi ti wo twa hwe kra wo fiansa ye de na ekro na looking at obia na ni tua na moja ni nyina ekọ ni tua na moja ni nyina ekọ sia no kwa ma mfa me nsan tua me to debi na moja na ama anya ka se beba no ba na beba ebe pia ko mami wo mukan ma edi ni nyina na mani akosi sofu mami na ni den every 2 weeks bia na wo se ekoma na moja Ezra 94.1 de ba ye na ye ofia asa chese timisa arewo ni nipaduam enfiri ne homma ehwie wu se de enu aba yi di ehwie gu no ayese asa
timi kwa afi e ko testing bo say da 4.2 let's say obi ni mu kura onu so ne de no so na ya twumo jan kra de ko yesi je so mu de some chemical influence particles so de ne de na special ya de koko treat e no and san ya de aba be sini so enti yan kwon no mbra no wawu a nti 2 weeks bia ye kwa bia 4 sa Busumi ba sam kono ya ri Ezra 94.1 FM mina me ye enkonta keto abi se moja ba ko 400 na okọ ni amanu 6 atego Ezra 94.1 FM no aba na hwiegu no akọ 2004 no aba na hwiegu ti se me fan se busumi bia ba ko busumi bia 2004 afi say mfie mienu say mfie nson moja no nko an 2424 so moja no nko an no waji say ska we nyina kasika wodi firi atonsu abasira kwa abu akwa etwa no hwe a drop yasemu anu waka no we say your map should have a special driver the driver no my friend na ma na me dwena me bi so ma me de sie na me ka me nyina sei na area on so boy no waka no de be boa me enu so spark na dwena na anyi so na wo se e frɛ boy e frɛ no so a ba bia wonam so no onim se e be sisa di bia wanya dropping kokko ntina ye be twɛn no na odaw ntimi nya ho untumi nya ho enye sinesi nti me to nyina ma yedi nyina na me calculate taxi kai what there and enye da no aso no be fi at least okọ be da ho be doctor so timi da wo be na se be man 6 a de bia ba ko ni atwen ade ti a ni ba ba yo be se ti hospital se de nsuo tie no se nsuo de esi nsuo etu ye na etu se fofo be si so mo ja de sign na yesa otwe eti be ma eti ahwefo ahwe ne nsa ne ho ye de pani awo me se du le so fa no ye mo nti ye de be wona se mo sa be wo mbio chese enti no kra ne ye hunu na wo ko hia nurse ni so awo kwadwofo no onim se de ezi pantini what you do wo ade ni starting na now ni asa betu na nti nipa no oda no body na nka se sofa 94.1 ahum ti o body na e sofa ti obo mo be ye no wadwuma sara no mapi ohwe ya wa wo be fam no ni akra me ko ne ese ye de nsuo besim so a gise me kata me ni dindinde ma me nhwe de o de pane ne wo na obi a oda na me pain more than mema na se ma aworo kra mo timi na video de na me pain more than mema na ya tu ehyewa na ehunu this year sa be yi ni e plaster achichere ni asa ni ya pe baby fofo ma George na ye yonsa ni ye na ni ya bobo ni sa na mapi we are so current in number this time we go through a lot go through a lot me chese me tia ma yi oda su jina mo nya yo obi jaya gise atiefo ni afefo we mo na wo twie mu otimi furu wi mi hyen bi na otimi kodura me gi di sen to ba busumi nsa ye betene nkase ni ho ato no we say we eye operation kase me say na doctor ne kase oba afoforo no na wo certain stage a na wo senka anka wo mo na sika ni ho ska wo hankwe dada ko hu ye na anka okọ akwam du obu guys ko na anko pa aduane ni sika ko aduane ye ko sere ye ukọ anu afa chance ade akwam de no abeti me ka say o ti aduane ho enye wo no a nti abuild a trust normal stage no say we grade 3 I just say ukuro no ayekes sa level we sense no enti na duru se je na yeah so enti na bia duru ndi je se ye no kono ma ya kwa ya hey den wo say ayese bo ya ji so mu dija enena no eje nsu ni se Ghana for se eje 94.1 say jay ni eja land cruises to ni re to say jay bi
agu ayaresa bia ho papa de doctor kura wu na no ne yire nya bia wo jalan cruise to top woni bia ko to hospital ho akwa na ma yade we yare a ekumu ma enka ko na woni sika obenya sa yare we let's ka fund the ba wo hu ya no akokle boy free na so we bi na yare we count papa me say na say me busa sister bi na yes o mo ko no operation am say no na ma oyare because of sika wo ho nti ohunu me hunu de me hu ya ne say yakoya aba won nam ho fefe kodo akono kama and I'm say sika de do sika de krema me ya na vital 05 as yo already shran vital 05 minimum so abedru Ghana dia na me shran but ya na on na ya fo nyina ase o support mami Yamishirano. I support Yamishirano. Oni yare. Eto da bi. This man is good. Obi wona Yamishirano. Na drum so ye adwuma. Covid time we say ye hia say drum ya nka assemble. Covid time say hia bata wo fa. Me kai pa. Na ode ba no na ana we dey be den na nipa yesi ye wo pa ne. But wona wo tie ye. Etimi ko no numbi no they were survived. Yeah. Yamishirano. Vital 05 pa Nyamishirano obi ona Nyamishirano ya wonte ase Oyerepa meni no ni nkomoda first time I made ne di nkomo wo wa ho brase ti na Nyamishirano bia na nyamede ne adwuma mpompon so nyamede ne adwuma na kwa papa no wa ho brase bi ma de bia ma dwene ho sa papa nkasa na mi suchire no fa ma mi we modie no ho no papa no eje yeso nka sa na yesu frɛ wo bia na wo nyina timi gi yeso sa one day kwa na ka ewie nka nkasa mre bebrebe sa ye ka se onyame Nyamishirana pa ya dana se wono na abie kwan mu ade amayen yese so wo fa nyame mfa ni tira ye no so emfa na ye Nyamishirano amajumadi enyantam so ba hey oye bi erade mani cervical cancer entina ya nuguso me kai se first time you starting to say ya na microphone ti ya na wo to obi nkan che wo bi na wa so tin ne no wo so boaboa wo ni free chine kro me kai yen ya kremoni bi a obo a Ishmael no 4000 no yes no say o hwe program no so aba when so aba and also on support yen so the support Ishmael no on support yen so yen ka omoaye na yentumi enya na ntem na ahomete yemo numbers no na papa ntoso mai na fi an ntoso na kwanfa ne de ntoso mai 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 Mary Akosia Ade ote yenka mepacho also ye hia wo emu asisia wo kakra wo bia ensa comfort kunadu edi bia basisia Mabel Siama Patricia Oben Kezia Nana Benima Eshon Dora Donko Ruben Akese Rahina Isa Aisha Abdul Hamid Esther Amponsa Teresa Asamoah Johnson Edu Amedu Eminachu and
Innocent Mobile Money, Elizabeth Adams, and Suleiman Ibrahim Terrier, Christiana Amanoki Akono, Frempon Joyce Asa, Amina Mohammed, Evans Jeche, Vivian Aqua, Framiko AL Enterprise, Victoria Abba Mensa, Abia Kweku, Harriet Asamoah, John Adote, Esther Nyako, Elizabeth Owusu-Sewa, Charity Aqua, Jahia Mohadi, Solomon Victor Oredu, Grace Boateng, Patience Adongo, Joyce Sunkwa, Priscilla Opoku Abebio, Lydia Nyako Akumeni, Christiana Opoku, Naomi Akon, Sandra Ansa Amponsa. Okay, and the Abeka. Dadana mebobo ye no okay nyame shamo pa nti kosua na esende kosua wo kakra wa bia ensha woni bi ochina siesie wo ho hye fama wo bi na wo bi nso hye emfama wo bi ye ntwa ye ho emra ye ba ye de on to me nyan and nine. Na yadina ba hospital. Ay, yadina ba nefuna ye tang in the hospital. Ena yade yibi ababe sini so si sini ni yadi sini so se be ya obejan and nine ebe puaba. Na aji afedem is hey. Ye say anopa kra no tumi sori e wo de no wo sori ya na wo koyo what does it wo sori ya na wo koyo na wo de wo bi de entumi ma na je se de ne ba hospital ni e de nsuo aba be sisi ni so na watumi agane nan hwe the gafas in Sirapa won pa na say wa sori ya anopa no ya na odunso oba o ya odukra wa say o pool cycle na ne bo peter sorry time o so na bo say atua so o te toilet so but obi dia kamo mama entinya fesa na we nya na e uchira o obi dia kamo ntimi mai o de ami adine ko to ta kwa free ba o de ne free when tu aka preba abese ko obi sorry a o se ntimi nwun so ese adine ko de ayi ko to ne be mem na ade ya nipa kure mu sisi eni se asem na esre but eni se waso no timi ata ba asem na make no asem be kura no ni se asem be ka me se asem na esre mama na ma boss no mama ni se nipa mema kura no yo mema e se de so timi tambe 50 e kan jira wo yam okay William mama is not 15 times okay how many are the car doctor your operation what do about theater beto wo be do ncha no pa the first question was as what theater o ka say ane na na kuma to be wo di asem ya make eta na se nyame esraw so what in that time what to me Jesus what's that oh that be slow mama dey say wo di abu bi for life they can slow asem ya make mama tabrani after no what you do to head down a tree Jesus sounds almost Jesus yemu wanyina di awuno bi na nyame yamaye na me no be mama no need car over in some come here you good hey enra chi mama so pass one say ni pa mu na nyame ase enra chi na kwa me call Facebook I will fa mu say how mo de tana e di agoro anti se me no always have video anti oba no so WhatsApp what they are sent to no no tie pe me ni anje
I'm hearing something. Mama. Yeah. Case closed. I am no, what's the most club? One more dear bar, one more bomb, one more dear bomb, which you it's in no manager home. Now, the young Cassano, dear, and who dear if you know my no boys are why you Jesus Christ as a president ado akwesem enene yatie no we ya akwesem pa fienso akwesem kese ai we na ya makosem pa fienso akwesem mu akwesem ena onene kuno betina no bi se mako may God bless her husband because this issue is not easy crowd asemo osinya minsha ni kunu ne pa because asem we nya asem ketu akra and so be woni pa bi esese to na sebe ya omu betumi agina manipa no na kekoye meme bi sa na edi se sofo kanidin hu oye sofo yi na nkanya sa de a eden na sofo kra no enye yi sofo kra we no special grace yama no adum bi na yama onse ku sheba mi ya oyo papa na se nkanya papa bi sa dia nkanya sofo nko be kwa ku shema mi se di ositie na ntimi hu se na ya no te hu se oye sofo onya sofo papa 7 years na mi ba na ye wa ya de se ye kasa ba papa unya ne fenchem but wuti we ye ba papa ma wuku so ti ase enti se de etie bia no se bibi to a e wo se wo gina e de ma wo yare mu akukuduro na nye nipa nye ba ma nyina na me enti de me ha oye ba papa na nso ni kunu ntumi sa situation ene no ye nipa bone for no a wiki dan kasa because obi ye good to you be good to any pakro enye easy mama ni bi nso so ku ya kanu nso obi ye ba ma bi o ntimi ba ya na cause moja no ntimi mama kwa no oba ko fiti obekọ na dia na gro be so ba na fei wono ana na pepa because ni so osan ye adumade David okoto asori na pepa bema onti hu oja nim saade bema onti hu moja nim saade se moja etu no ontumi e ma ho se bi ko ono beda na ono be bia enye ne tirim na eden na mum tebia no ono na mi kan se oba bi wo ho a enye se so na konkran na so no beda no ya bi so we get to me because anytime bia no moja ne wo ba bi o ko bia pad bi o mechi campus edi o mechi ba bi o be ko bia esa no anu ye enye ye ba o ka se bia o se na ye nua be ma na ka sa no wo se ada eba bebresa no osumi collapse to onu akasa na pepa emuja no se bi ba chal enye yisi asemi aka enya asem ketua da bi na mi kan obekọ enya se wodi anya bema bia na so obekọ no ye se o de omu ye bibia mo kan on pese this man enya na no bema no it's not say we are rejecting and say you are really name situation I don't know be an I guess na yene ne money o but on to me what can you cry no jani wa wo kra no person say I won for say akwa purchase on timi hwa akra no say bia
o tam be so mo aba so be danya nya sia no wetimi nyame na kokoduro bi anu eden se be mekura wo bag no wo de pampers yagumu ne kura no na be moja ne ba na bia de bo no ne fo a ne bia mo pe ba bia wura no mo asesa no no oh Jesus wa ma 7 years wa ma aware ayefe ayenika wei ene de aware no wei yare ma ya wes no eni ena no na ko feta ne ba no asante am say o yare brem Friday na Kofi Asante say no ka bibi wo Friday no so say asamonto wa ubetumi aka kire say mikunu dome na me yere dome say bibia ensia ubetumi aka na go duo bibi si obedwane ema ko so ba na we ka oba no betumi aka say mikunu dome based on yes we mami we na chire odo don no I love you say odo nya I love you I love you I say and I when you love no yes we are going to the action eti obi can just I love you and pay you now so and ye na wo you just me ku dom me ye dom na nye mu de abaya obema sa no pa no obenya no I love you I don't want can no we nya amane na ware kwa mfie dunie na ba ma ka say hey, I don't love you. Na ben waka chem say I love you. Na de boafu. Na de boafu. Obi na ti pampers. Obi na paper no. Ona so wa so ye di na chi. Ontumi no aduane. Ontumi no aduane. Ontumi nkodi dwa. Because be mana na kodi dwa na eba. Owia wa de aduane na besi so ama na yere di. Enye bi adi. Ni kwan se na yere epie kɔ. Efri se wo pie sesi e kwa wo ni time wa. Moja ni beji buja ya ba frɛ no. Moja wo ho be de wa kɔhyeso. Abaji wo be de. I want me point no. Enioma bi ho. Because enioma bi wo ho a ebe ha dwene. Hey. Niema bi wo ha be ha dwen. Enye easy o. Niema bi wo ha be ha dwen. For 7 good years. Yes, we want to be call. Okay, na make say. Some boys kra na onu omuti. Bebre no nya message square aduane no mo pese obe no aduane. Na me ka no wa. Me se me wadanfo bi. Oba no se kom na ohwe na me de mayase me o se ewra. Ohwe no nya. Enko kitchen no no aduane ma. Onu ko na ono obi be se onya nware wu mpo na nadamfo no on pese onya message kwa de minim adwene wo mo meni wo bi grade komo no on ye ka se okon fichire tete no se wo onya message e ma kwotena dynamic ma ho ete ne aka ho na we oyire nya ne menses na ma de no aja kan de te kwa ho to me ba sesia no afecho wuru ndo akwa no banku adi banku wura no wo de ne to mama bia ya yi se jimsem kwa me de nya ne menses mi ni na true Okoli restaurant e ma na guo na woni na wura ni ama menye ma wo me me se metre se jire sa se wo na e no bi wo nya me message anu restaurant koko na banku awache ni gare ho wa ko jira koko ho woni situation jira bakoro ho woni situation wo mo to ma o mo se dia na ma ya yenye message anu ma no we kodi di choba Adam ti fia na me twentwiri sa de yi wa na me bisa se ntimu ni di abonten kodi di choba no di abonten me bo me ba no sorry wuri do koye na chiro o change the pan the pan wo wi wa woro le sakama e ba ba wo to say aba yi twa 20 no asaka ma na wa ko ba na wo yira wo le nja ebi ho wanya ne mense wo no adu anma me amini ebi ho mo nsampo do ko yi ye no wa he fe na no de ba be yi asira o ma papa na ya ade
papa ne mo no waya die because ya fa some ba no kura I will know you Papa, because easy. For 7 good years. Every single time we bleed. I am cry. Be there about 4 days. Be there about 3 days. 3 days no. 3 days then be there ban. Unim bro mo bre. Obebe wie na ya se nyina twa no bi kra timi twa hwe se de maami o bleed ya o twa hwe no. Me se minti bi da. Enye Bible mu 12 years ah. Me hu so bi kra bleed 1 week, 2 weeks, 2 weeks, 3 weeks kra da. Me ama saade we ya ba wie for nipa hunu se Bible must say no correct. Yes. Now some correct. One at least anya equivalent to ba mene de no 18 years. Papa we say ya bi o we no se wonye se wan kwa for ye ho adwuma ejidi ko Papa ya say ko ejidi ko from 7 years. 12 years in aka 7 years aka 5 years aka 5 years na Bible describe the Bible describe say look timi chire mu ye say na ne ho pon onko de we hu ne ho asisi because Luke was a physician. Yeah. And to only writings in the otimi specifies ma me no na ne ho pon na kankan nko a we timi asisi ne ho ye sika ho nyina wo de ahya Dr. Luke kura hwe ma mi anyeye ama ne pa ba catch my say man bebe do the Jesus and well yeah yesu dia na Jesus and yesu ko yere na tade mu no yeah because when you do a die do a die 1 week ground obi ne yakan no na huna agu efi no ne huna agu moja no ne honte enenso ofiri mu fi kwara mo se otwen enenso bio ansa so enti kona wo call say the emesiensi. Yeah. Because I can't hold this anymore. Okay. Me want to sa. And the first person I was praying say me ba wo hu no. Wait, that's all na ma me na ba no. Me pe hu no. Obi ankra pese. Ne ho ba kan because ne ho kan na kuya so honte. Tin honam kankan na ne pebu we man. No we aso jira Yesu. Na nyame so se ne mema wo ho so Yesu ba bio. Oh, enti wo be jira na chi no. Anu kwa wo fere so ba be jira na nim. To se na chi. So na time. So na time. DBCS. Me free. DBCS. Obi asomi. Obi asomi. So, enti moja tuo aya. Oh, nyame de nsa be kan. So baby o Bible mu fie du mienu dia, enye na o baby aba makosem. 7 years. Efie nson. Nyame de nsa be kan. Efie nson. Kire se nyame asem. Yeah, disco. Brawat. Sebe ka kan se. Yesu wa ni dipa. O se so ye ma wunua no. We ye ma me. Yesu onu ye ya. Onu ye ne ya. Ene ye srew se. Wa be so ya tade, wa be dwa atoa. Efidikesi. Wo so watade ma wie. Se ye Yesu ma no. Se boana moja ni ntwa. Eye simple. Ye be srew. Boana moja. Ye Yesu ma no okura watade. Okura watade na no. Ofere so ba be gira wadim. Ebi a ufie gate an kura wode pampas we ba wa. Obe nti true ha ne TV a wo hwe ni radio a wutie no wo Yesu no ni Yesu ne o gina wachi waso watade se hunu mobo dan wani hwe no ne fa osika kasa kire no na ne ho nto no ye yesra wa no Yesu dan ne a wo hwe oba no a wo se oba ma bibi afiri mu ko awie ma bibi mfiri mu mra ma bibi mfiri ubotom emra ma bibi mfiri mu mra na obai onfa ho sepe enkofi na wotwem na ninye kenro bosumu awie ye na ya tinkasa ya operation na wie afi wo bagana
utia wani beji utia wani beji mpaye ka ho Yesu na ti se me gidi se Yesu ti se ma me no moja na twetwa no onu ana ni beji na ni beji matade mpo enti obro sister maame ye mi aba de yesra wo no ni nua ye nua ba ni Yesu ni wo wa beji na wachi ukura watade mu da wani hwe no na bibi mfiri wo mu emrama no se de amanfo bi adikan no kesre wo a nso twaso kakra wa na enyi hyiran fama yemo members no na omo de kakra sa be ka won yemo omo ye Yesu de ama ye maame na watwi mu enyina no onyame be hyiram amen enti ekra yemo numbers 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 Mary Akosia Ade ebinum amakwan amamami aso wonu mu aso matade mu ebinum aye Yesu agenkwa ede amamami ene awie enti wonso wasraw sesumani so wo chesa wodo kakra sabe evangelist kan ye no ena ebeboa no na iwatumi efremu ya agenkwa mamami ne na menim se onyame nso enhwe wo sakwa Janet na Akwele Dominic Arthur Law and Grace Enterprise Binas Enterprise Sarah Aboriba Arafa Maxwell Gabriel Kwashi Yvonne Abrefi Boateng Ena Emmanuel Chobiete Bismarck Ba Rametu Ibrahim Aban Elizabeth Enterprise okay the abeka ho eno no okay Marco adia ahomtie pa eye oba emoje etu no yare bia ya na moja tuo die moja tuo moja tuo eyare ye die eye yare a ahomti a oye onho hwe a enye yi se enipa amem ni adofo amemu a wo no nye obi na ebekun wo debi wa wo bewu wote ho na ewu ba because moja e free wo na ekọ na ye ka kire wo ye de bi bo wa ne se sane ko enye obi na ebekun wo debi unimada obewu unimada obewu ada be free wo na ebekola se be ma wo so free udem se Kenya omuti akọ ebu akwa akọ hospital akọ bu akwa eye ekwan ketewa jinyanse akọ ebu akwa akwaduru ho no enya asem ketewa oba bia enim ufri jinyanse bu akwa na from so like taxi ni owope na ema wo kwan ni owope ma wo kwan bi ope na obema okwan bi ope so ma okwan obi kura be sheda akra ka se adabra opentem traffic wo honti na ase wa sheda yesa eno no kura no hwan na ebehu sa amobo na etumi atena yenua ba yisu sa from ada obaye uye ni panko ade amenka se oyo oba uye ni pa sister esese wuhunu uye ni pa because uye be ma kra won say ma kwa bi wo ha ma ni bi tumi ko toilet na moja firi mu ba koko na ebi firi mu moja eno so se di esiti aya na ukra be ma ikwa why you worried se di esiti wo bon se be ma no wo hunu de onye no ade bia me hunu me ko private me de me hu moja ase o keka ma wo bia hunu se di efiri ne ho ba no na enipa daseni
sa bosomenso afi enfienso sister wo yawo afi bia wo mbosome dumienu afibia wo bosumi dumienu afibia bosumi dumienu enkwasa 7 years imagine enya no nkoa o pain osa fire mu sisi na yase wose eno de debia mami what ye hey Osi Pampers bono. Pampers bono. Man you na mre bi e man die ba. Se hawa mami komu ye nua ba yi komu enya asam ke se na ye fa ye hu hye ba ye no so na haye additional de no so nti na ye ntumi enti ye nkasa asimo ye ba ye ba so ne so kakra sa na bre no so a ye tumi aye no Oba ekra senye ya ekuya ye chi obi ana obeka maame no ne no wasem oba ya che na no was menu ya na da be na maame ye ba ye no case na homiti o da be ne surprise na no wasem besi na hame unse me huni bia hame na ye ma ye ba unse me nyame mensa unim je o si fem sa se de esi ye me eni se de me honam dua si ye me sifa eni obi di akra eni da na efu omo mense ba re bra omo bra obi okra ne madam for ba ko je so to for me ehwie nsonyu ne de ba ne mense 1 week no ne bia je so da from ne nsonyu gu ne so no mponye 7 good years Nasa every day 3 days every 4 days na say no kra no 7 days ni ye nya no sa de ba mo pa first 3 days 3 days ya ka no ya kakra ba we nya no bi o we heavy flow na ade e ba ma hu boja sami ya ra so collapse heavy flow doctor sibu ye de ne bedru no collapse na wo boja na obi a obo pampers bia nim se won se o mu kra na obi obo pampers bia nim se moja na ye ba na no edinti na wo obo pampers because no ye nyema wo se fa use ma moja no ye from crash on obejo ne honse ye ti panyi bodai pa na chese mi so obi a obetse o bibi obeka bia chire ma ana se papa nkra chese bi kra kasa to ne yem ka no ye 0558 me patch of phone line to so kakra bi wo wi ana we na the momo line na to amame 0558 620 300 be say ya unso obie na no ana ni suo ne kra wa kra ankasa obi was 0558620300 and 0208340412 wodi ne ba bia akasa free ne pacho yetie o pacho we shememiano ya no ma fredi mu papa papa mo brother need 5 years every crazy mo do tunia ma mi anu staff dey atwi mu mo jamba ile me dey so net ma brother papa ntini ya ni jawo dey fredi mu easy mo dey kana bra no ngira mu ko mo to me twen Extra 94.1. I want to know then I need to get him. And next we're doing or something. I am a Christian. First, when you guys were Christian, Doctor, I show you your ticket to you. You're talking now. Mr. Black, we Bridget to say, Pampers, I can see it. To see an issue. To see an issue. Mr. Black, to know master the minimum. Mama, Jimmy number na Efreme. Why? I am Jimmy number na Efreme, Efreme, Yapon, Bomodia na Efreme. The idea you bomo number no who. Aha, the idea just can me patcho ya Freme, so why? Okay, me da sepa wo bi na Canadian no was wo fa yaw mu sometimes say bibi ba ne ye kan be ka say ha ye ni enye easy ma yen wodi ne ba bi aka say free hello wodi ne ba bi aka say free be me na good afternoon wadaho yeah good afternoon na ya me ka say kumasi
Papa Pacho yetie wo. Hey, mo wan bacho me ton ka se pa. First na me tai show o mi ati. Ba ya mo we fio. Me Pacho ha se ni wa papa ise we ni go. Okay. Na bacho we station back. Me Pacho Ezra Ezra TV. Bacho me send 1.5 CCI. 94.1. Okay, we send 1.5. Me da CP Mira onyame onhira. Okay, me da say. Odi ni baby akasa free. Yeah, hello? Me bacho odi ni baby akasa free. Ezra. Ezra 90. I was na me da free student. Yo, well, Spinters, I will check now. Okay. Maybe na ye tie. 94.1. Na me. Hello. Me pacho ye tie. Na me program and a Tuesday mo kan na like na me kan say mami no omusi like the home team like so we be there 1 month now 1 year. Yeah. This so the better part in and now we are sending down. But we should hear them shout say, "Oh, yeah, oh, see, after a no film, so no fair now. We have a minute, yeah, group, and he said, "Oh, no man, but not to be known from you, if you know, Me pacho Martinya minsha papa we chena ye be frɛ wo pa enti won so wo hwɛ number no a ɛkyire na won so afrɛ me da se a wo kyɛ within the baby akasa free menkwa mini aba papa ni menkwa me wo fa kwata papa mini aba maso asante mapo ko fiase no ta coach mini aba ene me ra ho papa nipa wo ti wiase a so kyerɛ wo ho ɛkyerɛ wiase susucho uchi ni papa nipa ensefi wa tasi so eye ma wure ho papa 7 years e papa so nyame enhira no na wo ma ne nkwane ahoden ni abenye ni penye ni memenye le betimi agya sade we animu sebi ma kwa wo mu kura na ba kwa no o kura wo mu empeso mbehwempo na be ma gina se ya kyerɛ adofo ene atiefo ne ahwefo the mini about me to be say ya. Say what did the crown of woman force on me piada that I won't campo. It's your seminianum. Yes, many about that you are cut 1 city, 2 city, 5 city, 1 you are taking it. No, I bought one. Now you more. It's yes, many about my face. Yamedasi. Yame and shower for quata medase pa. Would any baby akasa free? Would any baby akasa free? No part of your friend is time kasa free kafu. About pesta young cry. No part of Metria, my big free in a party of friend. Mama, party, Madame African, and in Siam with me. Now, the only my experiences are a program lady, minister. And Yahweh, the man, come on, so the more you say, and then you so pine and in summer. And that's a move, Kakran say. For not to one so it's a problem on my own women. I'm one woman, minister, or call check up, sir. And I'll be on the fun, you know, as some cafe, the dear running again, say, we bet you are survival. 3 years, me the see, I make a man, or she's freezing. Me and another then a cock and go with you. Because be a what's this now? To call on the to my say so. My sin is a little bit of ma. The big to my say so my teacher, okay, your machine can say, okay, to the teacher. Number oh, what's in sister? No, we shall free Jimus. Oh, wouldn't a baby akasa free? O tiene ho so for so yanko 0558620300 0558620300 and 0599305202 0599305202 and your mobile money numbers no said you be yama maybe ka or say eja me person of friend me na what can oh erade we are mobile yanko Madam Jerry ewo ho da some say so in there work for me no ba ho oh me ba odi ne ba bia akasa free Pacha me the same ka to talk ready yo yet you
Yes, sir. Mommy, they were don't call the man and the mama on your easy. On your easy. Make a married them just 1 month, 2 weeks. It's on the mission. No, after the 3 to 7 years. I very, very hard. You are vulnerable. Not the man is a come up when you have to them confession. Could I need the mother? You are the vision. That's not awful. The pedal send is can be back to me the day and you will be a musman. Me will be so a musman. Then they are the buffer way do. No, I am so madam. Onyame sha I phone line no ahomane so ayesipa na nso yebe no aka enyehwe ochna yebe ma do for kwan na onum so afrepa na ye rebi send a message or say Marco kind ma me pa was please take this opportunity to advise women on your program to go for periodic screening at hospital. The cost is minimal. Say omo go screening no eno ne de ya neska no e wo from say be ya bibi ba omo be to me enu ni nte was the surgery is free at government hospitals. If the patient has NHIS, please read my message because they are educated. It's very true. It's very screening no achina ya be education and we because eba say ya na kasa na do so dia maye na so se wo bia ho to no a ye so ke ho beto ye nti de ebe ya ebe ma no so atumi asua de se be ya ye nya cases say bebre no na ye so atumi aye nya me ya do mo achina so ye be say aba wa kwa mu bia because so a na esend o kakra wa share fama obi na ye ntumi resist kan ntem fam wa ye nua ba no me din ede Marcus ewiase so bibenya wa na efi yare senkanya yare a kamami kodi akoniaba oya nansa na adwuma okrieni papa party se mami nso enne hwe na yare aye no yare enti ontumi enko no waba ontumi nya bibia de bia na nimu ne ho moja esen na esane sesu bonten moja ne sa na wako akwaje moja foforo ni nyina so eyefame koya eyesikasam nti adofo mami hia ye moa ya kakrawa ebetumi age mami ebetumi ayi yare no afi ho mami ye nyane fa hodi eden ni ye ede aboa mami ni nyina ne se ye be support no ye kakrawa fame kono ye de be boa na mami enya na yaresa o hwe mami ya o mobo tese de wi osifa kanensem areho pa mere kra ho yare yawo yare mowa anase yare nka wonto ho a yare nchewa onte obi ase onte ne oyare ase yare ya pa empo hwe se ade atwa okra no na ahonhwe ekwanye tese ne ya ne sifate so ya wa ya ofem na moje etu empo ya mai se bosome so ni ekwa afichiri a hwe ya wa ebi mu ete na mami tese moje etu no mfienso wa imagine oja wa obefem timomi amoa na mami mfiri mu mfi na ohiani anase obi a ohia bibi ekase nyame nhirawa enye se o kanesa akeke eye adwuma na enya eso enya oso ensunsanso timomi yemfa ya hoden ene ye mpaibo enta mami nachi no nya na yaresa empo sa wusika amma kra na de mpaibo ta ye kira mpaibo etumi ade nyina aye enu nti na me ka se like video no comment na subscribe fama onua no nso mo bia wo no watumi e de support ye maami aha ye emergency Ghana TV eso medin nso eye nana akosia adepada se nso ye besanso ayede ehia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.